Шурла уйген вынымышынче православие теннене генсем тура амшын Смоленскри турыша ячипе келетываща. Шак тасасын ячипе элек районинче чулавычри чиркю хисепленеть. Она вунда хырма шымыр пышламышынчех туна. Шурта тахыр вынымыш шулсенчех юзаматы тырна пулинзе кунда халите ишлемеллену май. Элек районинче шагавалхи чиркеве учныранба кешех шырзагыр вуны жул жидеть. Шылавышсем уява Шубашкардада Чаваш епархиенчен пызык хыназим келесегедеші. Шавнагура халі шурт таврашне тирбе елем гірдеші. Чиргеве халық хайваебе женетме бұшлана. Күрші ялда бұрынаган Анастасия Сергеева самахран. Хулари хваттерне сутса мінбұрук шине шак шурда юзамабана. Авалхи чиргеве женетне пужанса бұраган яла вы елме бұлышаса жанашы жінзем. Шағында чан саси янраманы чун жерене, тада ажа саси сахал елденебе чуна еврлатма бұшлары. Школ жукка, клуб жукка, шинзеништагай малы жукка, тада чинеген чуна лапландарган чүргеде жукка. Чунлық шында жержінде пұрнас пулать. Шағында выл пуштараган вырын. Кувырында темиже эмргаялах евыш чиргül артна болна. Волчунса гайсан кундах шеннене дуна. Она Пугачев шары ерте гайны жоқ шундарзақ варна. Унғышында ширіп комылы халық шак кирбет чиргевел артмахал жидерні. Иртне әмерін вадырмыш шулесінже вара туры жүртне хупна. Кунда тірлі вақытра клубта, школда, арманда, кәлетте болна. Чиргюре шлезе бұрынны пачышқызен ачизем вара, чембірдірі хінжеде паллы жінзем болна. Чаваш халық не шуттағылараган Иван Яковлева вірендеген шақтырықран дұхна. Ялда бұрынна Аркадий Добронравов вара шветтуйзен ешнегені. Чиргеве юзаза ергене гертне тыванген история жын пызык білдерішлі. Кардызен ері давратыцы лартны, шалдайынде чежексем юзеші лартны, биде хыды тарашады Анастасия, кашнигуна кунда гизі жүрет. Чиргю иртне жылсенже сонсыбатне палырмалла хулыштарны булинде шенетмелли пайдах кунда. Халыға эш вырындан тапранны, тада шулдалықне игі хутта булин шуртра кәлезем иртме бұшланы завындарад. Пәчікіне бір жағында тұрдына бұшларымар, шүре бұшларымар. Халық піре жүремедін засын, тадақ қаяс келет, хал піре келет полужат, тепре келет полужат. Шылавышри чиргю истории балыге жұтланад. Шавынбада ялшинны зен ядарлы программана худшынза Федерации грантне тивешес шаныш бұр. Чавашен галарым валли Алексей Енейкин, Ирина Ромадова, Михаил Солин.